Poštovani gledalci, dobar vam dan. Gledate emisiju U fokusu. Danas govorimo o kulturi ili nekulturi sjećanja. Kako se odnosimo prema našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na koji način gajimo kulturu sjećanja. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci otvorena je izložba Prebilovci koja svjedoči o zločinu ustaša 1941. godine nad srpskim stanovništvom. U emisiji govorimo danas o Prebilovcima, Jadovnu, ali i drugim mjestima stradanja srpskog naroda. Dobar vam dan još jednom. Ja sam Branka Kukalj. Dobar dan želim i gostima u studiju. Sa nama gospodin Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. Dobar dan još jednom. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Dobar dan želim i gospodinu Predragu Adamoviću, predsjedniku Srpskog sabranja Baštionik. Dobar dan. Gospodine Bastašiću, evo, kao što sam rekla malo čas, u Kulturnom centru Banski dvor otvorena je izložba Prebilovci. Ona svjedoči o zločinu ustaša 1941. Evo sad riječ dvije možda za početak o izložbi. Pa izložba Prebilovci je drugi izložbeni projekat Udruženja Jadovno 1941. Nakon izložbe o kompleksu logora Gospić Jadovno Pag, koji smo radili prije 4 godine, u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada, odradili smo, rekao bih, uspješno ovaj projekat. I nakon promocije izložbe premijere u Novom Sadu, u Beogradu, u Prebilovcima, augusta prošle godine, gdje smo postavili tu izložbu i ostavili je kao trajnu postavku, otvorili smo je neko veče i u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. I zaista zadovoljni smo sa brojem ljudi koji su došli da vide izložbu. Dakle, jedan praktičan način. Danas ljudi ne vole puno čitati, a ovdje su u prilici da u roku 15 minuta, šećući uz panoe, dobiju neku osnovnu sliku, okvir barem za sliku šta se to desilo ljeta 1941. godine u istočnoj Hercegovini, dakle u Prebilovcima, Tasovčićima, Klepcima i okolnim selima, ali posebno u Prebilovcima gdje je zaista u kratkom periodu od 1000 tadašnjih stanovnika ubijeno njih 850 i to uglavnom žena i djece na najmonstruosniji način, dakle bez ispaljenog metka, bacanjem u šurmanačku jamu. To je nedaleko onog Međugorja, to gledalci znaju, odnosno mjesta gdje se, kako kažu, ukazala Gospa, ali i o tome šta su Prebilovčani uradili u poslijeratnom periodu, kako se nisu pomirili sa tim da njihovi članovi porodice ostanu da ostanu u paklu bezdana, kako su oni 1991. godine iz 13 hercegovačkih jama uradili ekshumaciju kostiju, kako su ih umili, kako su ih svojom ljubavlju i suncem osunčali i kako su ih pohranili u kriptu pored Prebilovačkog groblja. Na izložbi se može vidjeti kako je 1992. godine u akciji Hrvatske vojske Čagalj, Janka Bobetka, dakle Hrvatske vojske, kako je minirana ta kripta i ponovo spaljeno cijelo selo i kako se Prebilovčani, ono malo što ih je ostalo, nisu s tim pomirili, nego su ponovo krenuli u izgradnju hrama Hristova Vaskrsenja i evo augusta prošle godine na jednoj svečanosti prenijeli te mošti i sahranili ih. Izložba govori i o tome kako su se Prebilovčani u tom periodu borili za biološki opstanak. Dakle, preživjelo je uglavnom muškaraca, nekih 150, ljudi uglavnom u ozbiljnim godinama koji su se nakon rata ponovo ženili, ponovo rađali djecu, nadjevali im ista imena one djece koja su ostala na dnu jama. Tako da danas evo u Prebilovcima živi nekih 60 ljudi, 60 povratnika. Ima tamo i dječje graje. I svakako da svako onaj, i mislimo da će to izložba potaknuti, da svako onaj ko se zaputi prema Hercegovini da ne zaobiđe mučeničke Prebilovce. Inače, htio bih reći samo da tu izložbu Prebilovci za par dana na Savindan otvorit ćemo i u ambasadi Republike Srbije u Londonu. Dakle, tamo smo izložbu Jadovno otvorili prije 2 godine i to organizujemo zajedno sa bordom britanskih Jevreja koji su nam pomogli u organizaciji toga, ali isto tako Uprava za dijasporu i Srbiju u regionu Vlade Republike Srbije. Da li je kako moguće, kad ste pomenuli da će biti izložba otvorena u ambasadi Srbije, da li je kako moguće otvoriti
postaviti zapravo jednu takvu izložbu u ambasadi Bosne i Hercegovine? Pa ne vjerujem. Zanimljivo je bilo da kada smo pokušavali postaviti izložbu u Moskvi, u ambasadi Srbije, onda su nas dobronamjerno savjetovali da smo pogrešili, da treba da nazovemo ambasadu Bosne i Hercegovine. Pa kada sam rekao da je to teško da bi tamo dobili dozvolu, onda su rekli da se javimo ovom Ministarstvu civilnih poslova BiH, odustali smo od toga. Na sreću, evo, bilo je sluha i ima sluha i velike podrške i pomoći od strane institucija Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, i ovo u Londonu je samo prvo mjesto. Ići ćemo s tom izložbom i dalje. Evo ja predlažem da čujemo izjave sa izložbe, dakle, tokom otvaranja. Ako bismo Prebilovce posmatrali samo kroz njihovo stradanje, onda bi oni bili tek jedna crna tačka na karti nezavisne države Hrvatske. Ovdje je akcent stavljen na sjećanje, jer su u osnovi Prebilovčani kroz obnovu Prebilovaca na temelju svog nacionalnog predanja Svetosavskog i Svetolazarevskog stvorili potpuno jedan nov život, obnovili Prebilovce, presemantizovali, preznačili svoju tragediju, odnosno tragediju svoje djece iz dubina tragičnosti u visine svetosti. Zbog toga su Prebilovci u osnovi i putokaz. Ova izložba govori upravo o tome. Izložba Prebilovci je u stvari izložba o istorijskim kontinuitetima i procesima dugih istorijskih trajanja na području Balkana. Ona nam pokazuje da procesi koji su trajali više vijekova i rezultirali genocidom u nezavisnoj državi Hrvatskoj 1941. godine traju danas i da imaju kontinuitete i svoje nastavke, kako ta ideologija, tako i nastavljači tih ideologija. Karakterologija stradanja u nezavisnoj državi Hrvatske primjerom Prebilovaca dobila je jednu novu dimenziju, jednu besprimjernost, jednu bestijalnost koja je bacanjem 600 žena i djece iz mjesta Prebilovci u Šurmanačku jamu kod Međugorja u stvari pokazala sve strahote civilizacije 20. vijeka. I Prebilovci nisu samo primjer srpskog stradanja u genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nego nažalost oni oslikavaju karakter 20. vijeka, kao što smo rekli. On nam pokazuje da dešavanja 90. godina nisu bez korijena, naprotiv, nego da duboko sežu u prošlost naših naroda na ovim područjima i da ti kontinuiteti u stvari u određenim kriznim momentima u vremenu kriza rezultiraju stvarima kao što su i zločini nad moštima prebilovačkih mučenika 1992. godine i ove u stvari sve te mošti nam govore kako je Republika Srpska u stvari sviješću o stradanju 1941. godine jedno veliko nesrpskog naroda genocidu i kao takva moramo posmatrati slučaj sela Prebilovci upravo da na hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima bude jedan svjetionik, da nam se genocid onakav kakav je bio 1941. a kakav je vjerovatno bio planiran, ali se nije dogodio 1992. godine, više nikad ne ponovi. Potomak mučenika stradalih 1941. u genocidu nezavisne države Hrvatske, kada mi je u jami Šurmanci ubijena baba trudna u 38. godini sa još 5 odrasle djece, a preživjela je moja majka i ujak i djed. Znači, selo Prebilovci je najstradalnije selo u Evropi u Drugom svjetskom ratu. Mi smo ovdje večeras u Banja Luci, u Banskom dvoru, je izložba fotografije i dokumenta Prebilovci koja govori o stradanju srpskog naroda u NDH na primjeru sela Prebilovaca i okoline Donje Hercegovine, posebno područja Čapljine, Stoca, Ljubuškog i tako dalje, Metković. Znači, ovo je jedna istorija, istina koja je dugo skrivana iz političkih razloga decenijama, od nekih godina 46. 7. Ne odmah posle Drugog svjetskog rata, ali neki period posle, kada je nastupile su i zabrane i priče, praktično smatralo se da je to politički nepodobno i štetno o toj politici bratstva i jedinstva i izgradnje takozvanog socijalizma u toj državi. Da li ova izložba može da podigne svijest ovi mlađoj populaciji koja je pretpostavljam da i ne zna šta se zapravo tamo dogodilo? Pa ona je jedan veliki doprinos, mi smo se to uvjerili na ovim izložbama i u Beogradu, Novom Sadu, Višegradu i Prebilovcima. Samo to naravno nije dovoljno. Mi se moramo izboriti da se genocid prizna, već je takva odluka donijeta u Republici Srpskoj, duše osporena, ali ja mislim da neće, da se definitivno, da će ostati na snazi i tako dalje. I niz pratećih dokumenta kojim se
neki način zakonski regulisalo poštovanje žrtava genocida, kao što je to i svuda prema žrtvama genocida. Znači da su one budu priznate, poštovane, da se u školama uče u genocidu. Gospodine Pastošiću, čuli smo i izjave autora, čuli smo gospodina Jahuru. Čuli smo izjave dvojice autora kojima smo poverili da urade ovu izložbu. Oni su to zaista, donedavni studenta koji su to zaista dobro uradili i ja moram reći prema ljubavi, prema Prebilovcima i prema Hercegovini odradili to za primjerene honorare. A gospodin Milenko Jahore je predsjednik Srpskog nacionalnog društva Prebilovci, ja bih rekao najveći pregaoc za objelodanjivanje i očuvanje istine o stradanju Prebilovčana. Zanimljivo je da je Milenkova majka pohapšena zajedno sa ovim ženama i djecom početkom avgusta i da je ona jedina sutradan, kada su ih gonili prema Čapljini željezničkoj stanici, uspjela da šmugne, da pobjegne, jedna jedina i da rodi njega sina jedinca koji je veliki dio života posvetio upravo ovome. On je taj koji je pokrenuo inicijativu 90. godine za ekshumacijom kostiju. Velika mu hvala. Gospodine Adamoviću, malo čas je gospodin Pastošić pomenuo i obnovu hrama u Prebilovcima. Uloga crkve, obnova crkava i manastira je veoma bitna. Da, svakako u kontekstu kulture sjećanja crkva ima posebnu, ja bih čak rekao i prvenstvenu ulogu čuvara tog nacionalnog kolektivnog pamćenja i zaista vidimo kroz pogotovo dešavanja posljednje 2 decenije da crkva tu svoju ulogu i u potpunosti ispunjava. Svjesni smo da svim onim što crkva radi, liturgijskim sabranjima, parastosima, pomenima, se ta svijest o žrtvama srpskog naroda duboko urezuje u nacionalno pamćenje, u nacionalnu svijest i šta više prerasta u jedan zavjet koji treba da nosimo, da ga nasljeđujemo i dijelima ispunjavamo. Zaista je divna slika gradnja hrama Vaskrsenja koji će na taj način da posvjedoči o vaskrsenju svih tih žrtava, ali svima nama da snage da se saberemo oko toga hrama, da dolazimo u Prebilovce, da ne dolazimo samo jednom godišnje, nego da na svim našim putovanjima navraćamo, pričamo i na taj način prenosimo ovo sjećanje o kojem pričamo. Evo, prvi đak prvak, i vi ste malo často i pomenuli. U Prebilovcima je krenuo u školu 1956. Prvi vojnik regrut stasao 1967. Cijelo to područje nakon rata bilo pod prismotrom agenata UDBE koji su kontrolisali da ne bi neko od Prebilovčana otkopavao jame u kojima su bačeni njihovi najmiliji. I svako ko je pokretao takvu akciju bio je hapšen. To je narušavalo bratstvo i jedinstvo. U Hrvatskoj danas više prosto nema. Zapravo nema više nigdje na ovim prostorima bratstva i jedinstva, ali slične stvari se dešavaju u Hrvatskoj. Evo, o logorima na Pagu se ćutalo i danas se ćuti. Vi ste se uputili jedno otvoreno pismo i predsjednici Hrvatske i ona ćuti i sada. Da li je to u stvari njen odgovor? Pa konkretan. To je njen konkretan odgovor. Ali da se vratimo. Dakle, u ono vrijeme kada nam je bila nametnuta ćutnja, ali kad su je srpski kadrovi, kako civilni, politički predstavnici, tako i vojni, prihvatili, izabrani kroz negativnu selekciju kadrova, dakle izabrali oni koji su podobni i prihvatili da zarad nekih svojih privilegija se pomire sa tom praksom zaborava. Mi smo tom praksom, čini mi se, danas, odnosno zadnjih 15-20 godina, danas ne zbog bratstva i jedinstva, nego zbog neke političke korektnosti uspostavljanja dobrosusjedskih prijateljskih odnosa. Dobrosusjedski su neophodni, naravno. Prijateljski ne vidim kako bi ih razvijali sa ovakvim odnosom Hrvatske države i hrvatskog društva u cijelini prema mjestima stradanja naših predaka. Danas to radimo iz tih razloga. Znate, Hrvatska nije prošla proces, hrvatsko društvo, proces denacifikacije, odnosno bolje rečeno proces deustašizacije, kakav je proveden u Njemačkoj, gdje je njemačko društvo, njemački čovjek suočen sa onim šta su u njegovo ime
učinili zločinci i oni danas imaju potpuno drugačiji odnos. Ne pada im na pamet da osporavaju, čak su i zakonom sankcionisali to, osporavaju zločin koji je počinjen u ime njemačkog naroda, zločin holokausta, zločin genocida nad Srbima i Romima. U Hrvatskoj se to nije desilo. A pošto nakon 1945. toga nije bilo ni u udžbenicima, onda je danas mladim hrvatskim, mlađoj populaciji teško, i to je razumljivo, jako teško prihvatiti da je istina da se to uopšte desi. Jednostavno ne mogu da prihvate da je moguće da su pripadnici njihovog naroda počinili i tako nešto i argument više im je to da ako se to zaista tako desilo, ako je to istina, pa kako je moguće da to do danas se o tome nije govorilo. Međutim, mi smo nažalost svjedoci da mi kao srpski narod i kao nacion, kao društvo, kao pojedinci, nažalost najviše kao institucije čiji je to posao, radimo po tom obrascu kako je bio od 1945. do 1990. I ne radimo ništa na tome da ispoljimo taj odgovorni odnos prema našoj prošlosti, da taj zaboravljeni dio, zabašuljeni dio naše istorije, da ga otkrijemo prema javnosti, dakle da to unesemo u školske udžbenike, da radimo na obnovi spomen obilježja koja su uglavnom sva srušena, ono malo što ih je bilo srušeni tokom Drugog svjetskog rata, da organizujemo recimo ekskurzije, da organizujemo nešto više naučnih konferencija. Toga nema. Dakle, recimo, najdrastičniji primjer je u udžbenicima. Vi u udžbenicima, srednjoškolskim udžbenicima u Republici Srpskoj, gdje nam to niko ne brani da unesemo to u udžbenike, vi nemate ni Pribilovaca, vi nemate ni Garavica, vi nemate Jadovna, naravno, nešto što se nalazi danas van Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali nemate ni pojma Donja Gradina, nego piše dio Jasenovačkog kompleksa logora sa desne strane Save. Dakle, mnogo toga smo mogli i možemo sada uraditi, ali to ne radimo. A mislim da bi u ova nesrećna vremena to trebali, ne samo zbog nacionalnog jedinstva, ako hoćete, izgradnje nacionalne svijesti, dizanja nacionalne kondicije, mislim da su to dovoljni razlozi da bi trebali promijeniti ovaj naš nekakav negativni, dugogodišnji, decenijski pristup ovoj temi. Gospodine Adamović, hoćete se vi možda osvrnuti na nastavne planove, ovdašnje nastavne planove i programe? Da, činjenica, kao što kaže gospodin Bastašić, da je vrlo malo, nedovoljno, sramno malo, taj temat zastupljen u udžbenicima. U udžbenicima osnovne škole još se nešto malo stidljivo i piše o zločinima, ali daleko manje nego li recimo što je poglavlje partizanski pokret u 1945. Udžbenici srednje škole istorije imaju u 2 rečenice vrlo šturo pomenuti zločini sa, recimo, komentarom da je po njemačkim podacima 500.000 stradalih u Jasenovcu, po podacima Komisije Federativne Narodne Republike Jugoslavije 700.000, ali već sljedećom rečenicom gdje kažu da postoje hrvatski istoričari koji osporavaju ove cifre, zamagljuju i u najmanju ruku umanjuju značaj i vrijednost tih podataka. To je zaista nešto što u vrijeme kada niko drugi ne utiče na to, zavisi samo od nas, bi trebalo ispraviti. Ali sad zanimljivo je nešto, ne znam da li je Peđa primijetio, da u udžbenicima, recimo tamo gdje se piše o iskrcavanju u Normandiji, dan D u Drugom svjetskom ratu, kad se piše o Romelovim trupama, pustinskoj licici u Sjevernoj Africi, pa dijete koje uči to sve od slova do slova iz naših udžbenika, pa on je ekspert ako dobije 5 za te teme. Ja ne kažem da je to nevažno. Naravno. O Francuskoj revoluciji 5 strana. Ne kažem da je nevažno, važno je, ali za Bogu ljudi, pa ovo je naša nacionalna istorija. Izvolite. Da, i ako dozvolite, dakle, visoko obrazovanje. U visokom obrazovanju istorija se izučava samo na Filozofskom fakultetu u sklopu odsjeka istorija. Nažalost, istorija 20. vijeka se izučava u predmetu koji se zove Istorija Jugoslavije. Još uvijek se zove Istorija Jugoslavije, završava se sa raspadom Jugoslavije. Tu se veoma malo ili čak nimalo ne pominju zločini u Drugom svjetskom ratu nad Srbima, a naročito je to prepušteno zapravo volji profesora, odnosno njihovom odnosu prema
tom tematu. Ali da ne ispadne sve negativno, evo, ja bih zaista istakao pozitivan primjer našeg profesora sa Banjalučkog univerziteta, neće se ljutiti ako ga pomenemo, profesora Gorana Latinovića, koji zaista svojim studentima priča, mislim da je čak i diplomski rad rađen sa tematom zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Također bih istakao i primjer mladih momaka iz Udruženja studenta istorije, dr. Milan Vasić, koji studiraju istoriju, završavaju istoriju i nadam se predstavlja jednu novu generaciju koja će otvoreno, smjelo i hrabro da priča istinu o ovim dešavanjima. Ali ja bih nadopunio, ako se slažete, da sama činjenica da od nekih 60-70 tema za diplomske radove na odsjeku za istoriju, mislim da samo 3 su vezani za Drugi svjetski rat, od toga 1 vezan za područje, ajde da kažemo, bivše Jugoslavije, a ona je vezana za stradanje Srba na području NDH, ta ne postoji. Koliko znam, nijedan magistarski rad ili doktorska teza na tu temu se ne radi i to malo zabrinjava. Zašto? Mada ste vi, cijela ova priča od početka negdje već svojevrstan odgovor na pitanje zašto. Ali sam i upravo vas i htjela da pitam, da li uopšte neko ko studira istoriju ili radi na fakultetu, predaje istoriju, uopšte vas nekad konsultuje, odlazi na takva mjesta? Da li koliko su uopšte zainteresovani? Pa evo, dr. Goran Latinović, koga je pomenuo gospodin Adamović, koji je ujedno i recenzent ove izložbe Prebilovci, čovjek koji je načelnik odsjeka za istoriju s kojim imamo izvanrednu saradnju, on komunicira i s njim se može sarađivati. Nažalost, općenito gledano, saradnja sa stručnom javnošću je jako loša. Evo, zadnjih 5-6 godina. Zašto je to tako? Pa ispade da se mi bavimo nekim poslom kojim bi se oni trebali baviti. Ne bi se to u potpunosti složio. Jer se mi ne bavimo naučnim radom. Naravno. Mi se bavimo i nastojimo prezentovati ono što je istorijska nauka, do čega je došla. Dakle, da se ne ponašamo kao dosad decenijama, da ono što su vrijedni istoričari uradili, da se prezentuje na nekim konferencijama, okruglim stolovima, spakuje u nekakve zbornike radova i ostavi u rafove, nego da se to stavi u funkciju. Taj dio ne mogu raditi sami istoričari, kao što se mi ne bavimo istorijskom naukom, nego možemo se kupljati, recimo, svjedočenja, dokumente, pa dati to na služenje. I upravo to i radimo. Ali nama su potrebni komplementarni timovi da bi se bavili kulturom sjećanja. Potrebni su istoričari, potrebni su producenti, potrebni su filmski radnici, potrebni su, dakle, režiseri, potrebni su oni koji pišu udžbenike, potrebni su, ako hoćete, turističke agencije koje će organizovati ove. Dakle, mnogo toga nam je potrebno. Mi toga nemamo. Nemamo takvih komplementarnih timova. Mi, nažalost, nemamo ni istorijski institut. Mi nemamo muzej žrtava genocida u Republici Srpskoj. Ni u Srbiji ga nemamo. Imamo nešto malo na 350 kvadrata što se zove muzej žrtava genocida, a što nema uopšte muzejski dio i bavi se uglavnom Prvi svjetski rat, stradanje na Kosovu i tako dalje. U Republici Srpskoj imamo Centar za istraživanje ratnih zločina koji se bavi samo istraživanjem zločina u proteklom obrambenom otadžbinskom ratu. Dakle, mi nemamo institucije, nego imamo samo NVO sektor, nevladin sektor, koji se s tim bavi i onda na neki način bode oči ovima koji bi u stvari trebali taj... Zamislite apsurda da se sad, recimo, u Tel Avivu, u Jerusalimu, da se osnuje neka organizacija koja se bavi sjećanjem na žrtve Auschwitza. To je van pameti. Zato što se država s tim bavi. Zato što je napravila i Yad Vashem, zato što je napravila niz muzeja po cijelom svijetu, zato što se odnosi prema tom dijelom svoje istorije, stradanja svoga naroda onako kako treba. Kod nas to nije tako, ali se nadamo da ćemo ovim radom, ovim aktivnostima, da ćemo potaknuti državu. U Srbiji smo već postigli dosta toga, zaista. Imamo i podršku Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva inostranih poslova. Prolazimo sa projektima na konkursima, ovdje ne. Znate, porazna je činjenica da neko veče u Banja Luci, u Banskom dvoru, na otvaranju izložbe, nismo imali ni jednog zvaničnika. Slao sam mailove, slao sam obavijesti, bilo je na radiju. Srpska novinska agencija objavila. Nismo imali ni jedno svešteno lice. To nešto govori.
nešto što nije dobro. U Beogradu je bilo drugačije. Imali smo dvojicu vladika, preosvećenog vladiku Grigorija, vladiku Atanasija Jeftića i uz njih još nekoliko sveštenoslužitelja, zvanica iz vlade Srbije. Ovdje to nije tako. Da li smo i dalje spremni da u ovom sad postratnom periodu, zaradi tog uspostavljanja prijateljskih odnosa sa susjednom nam državom, iz koje je poteklo naravno najveći broj zločinaca i najveći broj njih ostao nekažnjen. Znači, u čijim jamama, što kaže, po livadama i ševari još uvijek leže kosti naših mučenika, nismo ih ekshumirali. Pomirili smo se da su to grobovi, a to ne mogu biti grobovi. Da li smo spremni da nastavimo onako kao i nakon 1945. godine sa kulturom zaborava? Mi, paraorganizacija, a tu se ističu, pored udruženja Jadovno i Srpsko sabranje Baštionik, s tim se ne mirimo i s tim se nećemo pomiriti. Ne miri se ni televizija Republike Srpske. Ja sad moram da pohvalim u ime mojih brojnih kolega koji su uradili mnogo reportaža. Brojne dokumentarne filmove i reportaže i gostovali su prije nekoliko mjeseci. O tome smo govorili. Pomenuli ste u jednom trenutku i Yad Vashem, odnosno Izrael. Vrlo često zapravo pomenemo kada govorimo o kulturi sjećanja Jevreja, odnosno jevrejski narod. Da li treba da učimo od njih? Pa treba da učimo, ali naravno i učimo. Ali često se može čuti da kako mi nismo odradili ono vezano za naše žrtve, sjećanja na njih, što su radili Jevreji. Te dve stvari se ne mogu porediti. Zbog toga što nakon 1945. godine mi Srbi nismo imali svoju državu. Mi smo dobili državu Jugoslaviju, koju smo gradili, to ne srpsko, nego nadnacionalno. Jevreji su imali svoju državu. Državu Izraela. Mnogo njih pod terorom komunista nakon 1945. godine napustili su Jugoslaviju. Već 1946. godine oni su otvorili prvi muzej Ghetto Fighters House. To su, dakle, borci iz Varšavskog geta preživjeli, otvorili prvi muzej i nakon toga otvorili Yad Vashem, otvorili muzeje po cijelom svijetu. Ono što su Jevreji imali, a što mi nismo imali, imali su jaku dijasporu. Imali su jak lobby u Americi, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj. Mi to nismo imali. I sad se postavlja pitanje, a zašto mi nismo radili toliko koliko oni? Nismo mogli. Trenutno, ukazao bi na jedan apsurd da naši profesori istorije iz Republike Srpske i Republike Srbije odlaze u Yad Vashem na osnovu jednog ugovora, to je velika stvar, značajna stvar, gdje se pripremaju i uče o uvođenju predmeta izučavanja holokausta, stradanja u holokaust. Podsjećam da je holokaust pojam, termin vezan isključivo za stradanje Jevreja. Ne možete reći holokaust Srba i Roma. I to će, izgleda, od sljedeće godine ući u nastavne programe Republike Srbije i Republike Srpske. I to je odlično. Ali je činjenica da se u tom nastavnom planu nije predviđeno da se uči i da se govori o genocidu počinjenim nad našim narodom. Sad, nadam se da će se neko naći pametan kod nas da kaže čekaj, dobro je i treba da učimo o holokaustu, daj da, brate, da učimo nešto i o genocidu nad Srbima i Romima i drugim pripadnicima drugih naroda. I još nešto je tu važno. Nakon 1945. vjerujte mi da su srpski naučnici i neki hrvatski, čini mi se, više uradili na izučavanju holokausta koji se desio na području NDH od jevrejskih naučnika. Tako da imate Milana Bulajića, doktora Đuru Zatezala, evo sad doktora Milana Koljanina, koji su mnogo uradili na tu temu. Evo sad, hvale vrijedno treba spomenuti i rad preosvećenog vladike Jovana Ćulibrka, koji je svoju magistarsku tezu posvetio holokaustu, dakle, historiografija holokausta u bivšoj Jugoslaviji, koji će svoj doktorat, evo, isto tako posvećuje holokaustu, odnosno stradanju Jevreja u partizanskim jedinicama u Drugom svjetskom ratu, koji sa pozicije predsjednika Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i predsjednika Gradskog odbora grada Beograda za uređenje Starog sajmišta mnogo čini na tu temu. Nadam se da će kroz svoj rad, osim ovog duhovnog,
kao predsjednik odbora za Jasenovac Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve se sad tu posvetiti više pažnje o sjećanju na stradanje Srba. Poštovani gledalci, možete se do ovog trenutka uključiti i vi u naš razgovor. 051-329-670 je broj telefona. Gospodine Adamoviću, jesmo li zaboravili da nas je NATO bombardovao? To je bilo nedavno. Jesmo zaboravili Oluju? Nažalost, izgleda da jesmo. Jedna od akcija, da tako kažem, koju Srpsko sabranje Baštionik ima i u svom programskom radu jeste upravo obilježavanje 24. marta, odnosno godišnjice bombardovanja Srbije i Crne Gore od strane NATO saveza. Mi smo prethodnih godina pod sloganima Mi pamtimo i zločin, zaborav je smrtni grijeh, obilježavali taj dan, naravno zajedno sa sveštenstvom Pravoslavne crkve Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, gdje smo zajedno sa njima održavali molitveni pomen. Bolna je činjenica da na tim pomenima je bilo jako malo prisutnih građana. Ne možemo kao narod koji želi da opstane u 21. vijeku, da opstane kao dostojanstven narod, da pamti svoje žrtve, da pamti svoje slavne pretke, događaje, pobjede, ali i da pamti dželate i izvršioce zločina. Ne možemo, dakle, sa zaboravom očekivati da nam se desi nešto dobro. Zaborav, kao što smo rekli u toj akciji, jeste grijeh, jeste smrt. Jer samo onaj narod koji pamti svoju istoriju neće je ponavljati. Ako je ta istorija stradalna, kao što je srpska istorija, ponavljanje te istorije, mi ćemo vrlo brzo da nestanemo sa scene naroda. Već kad ste pomenuli tu temu, onda moramo ići još korak dalje pa reći da ne možemo biti iskreni ako sa jedne strane i obilježavamo godišnjicu NATO bombardovanja. Pozitivan je primjer zaista u Tvrdošu se nalazi, manastiru Tvrdoš se nalazi freska na kojoj je prikazana Milica Rakić, trogodišnja devojčica koja je stradala u Batajnici od NATO bombe na svojoj noši u kupatilu. Na toj fresci piše velikomučenica od NATO Milica dete. Ne možemo jednom rukom paliti svijeću Milici Rakić, a drugom rukom se hvatati za NATO savez i pričati da je to neki put koji nema alternativu, bar kad su Srbi u pitanju. Dakle, to su neke dileme koje ćemo mi vrlo brzo morati svako od nas se suoči sa njom, ali i kao narod i koje će nam definisati put i opstanak u 21. vijeku. Imamo jednog gledalca na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, željela bih samo da pozdravim vas i vaše goste i šta je znam, ja sam htjela da kažem, ja sam možda relativno mlada osoba, ali nekad sam tako ljuta i na svoje roditelje što me nikad nisu učili tako tim nekim stvarima i ne znam u suštini mnogo. Ali tek sam možda ove godine saznala kad sam gledala na srpskoj televiziji da je ujak od moje majke ubijen u tim Prebilovcima, da mu je žena, iz utrobe da je izvađeno dijete, bačeno u jamu i ona i dijete i on. A što se tiče udžbenika, samo ne znam da pogledate koliko su ta istorija u osnovnoj školi, koliko je debela, a da nema tako tih nekih naših osnovnih stvari, koji bi se zaista morale znati. Hvala vam, hvala što nas gledate. Ostanite sa nama do kraja emisije. Hoćete prokomentarisati? Pa naravno da hoću. Evo, vidite, dakle, saznala je ova djevojka putem RTS-a. Dakle, ta podrška koju imamo od strane RTS-a, koju imamo od Radio televizije Republike Srpske, od strane Srpske novinske agencije, od strane RTS-a u Srbiji, ja bih rekao da je presudna. Onaj ko želi nešto više saznati, a to i u vašim reportažama se gledalci upućuju, može posjetiti naš portal jadovno.com, na adresi jadovno.com, gdje neće naći samo faktografiju i aktivnosti udruženja Jadovno vezane za jadovničko stratište, nego i za mnoga druga. Naime, nama se desilo da odmah nakon početka našeg rada su nam se počeli javljati potomci žrtava sa mnogih drugih stratišta, javljati nama zato što se nisu imali kome javiti. Nekome ko se konkretno bavi s tim jer se ne bavi maltene tako da niko. Tako da tamo ima mnogo informacija. Evo pozivam vaše gledalce. A da internet postoji, vidite da interes postoji. Mnogi ljudi nam pišu, ne samo da dolaze na naš sajt, nego i na društvene grupe koje su na Facebooku, na Twitteru, koji su mnogo posjećeni i koji predstavljaju jedan prozor u svijet i jedan komunistički, jedan
kanal za komunikaciju sa upravo ovakvom mladim svijetom koje to interesuje. Halo, dobar dan. Molim vas, jedno pitanje mi postavio. Halo, izvolite. Molim vas, kao demokratska država, znaš, izabrana narodu, srpskih predsjednika 7 je osuđeno od međunarodne zajednice. Mogu i redom nabrojati. Demokratski. Molim vas, kako sada vi se gruhate demokratijom, a 7 predstavnika država demokratski? Kakav je to narod? Kad su predstavnici osuđeni od međunarodne zajednice, bombardovani i tako dalje. Mogu vam Biljana Plavšić, Radovan Karadžić, dole u Hrvatskoj 3, šta ja znam, 7 predsjednika srpskih država osuđeni. Imate 1.000.000 godina osuđeni od međunarodne zajednice, ne od Sarajeva, od Haga osuđeni 1.000.000 godina. Dobro, hvala vam. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Banja Luka je na liniji. Izvolite. Pozdrav voditeljki i gostima i gospodinu Bastašiću, koga izuzetno uvažavam. Gospodine Bastašiću, da li je iko mogao, a nije htio, od nolike boraca, partizana i vojske uništiti fabriku smrti koja je trajala 4 godine u Jasenovcu, pa ajde uzmo i u Gradiškoj, u Pribilovcima, u Jadovnu i tako dalje i tako dalje. Hvala vam. Hvala i vama. Ostanite sa nama do kraja emisije. Gospodine, hoćete prokomentarisati? Mislio sam da gospodin Adamović prokomentariše ovo vezano za ovo prvo pitanje i presude. Da. Tema je zaista široka. Evo, i drago mi je da je gledalci prate. Dakle, znamo, Baštionik se bavio i tom temom. Haški tribunal je proizvod Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ne Ujedinjenih nacija. Nastao kao volja prvenstveno NATO saveza, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i kao takav odigrao je svoju ulogu u bacanju sramne slike na Srbe kao na narod koji je narod zločina. Mi nikada nismo pripadali narodu koji je činio zločin, nikada nismo pripadali vjeri koja je činila, nego upravo onoj koja je trpjela i davala svoje živote za vjeru, a ne ubijala za vjeru druge ljude. Šta se dešava? Svjedoci smo svi. Selektivni pristup kroz hapšenja i ne samo selektivni pristup kroz hapšenja srpskih političkih i vojnog rukovodstva, nego i u slučaju optužbi. Svjedoci smo oslobađajućih optužbi i na Starovoriću i hrvatskim generalima koje zaista uvredljivo, da ne kažem lažno, govore o proteklom periodu. Gospodine Bastašiću, ćete eventualno vi prokomentarisati za ovo drugo. Pa znate, najveći zločin nad srpskim narodom na području nezavisne države Hrvatske, da podsjetimo, koja je obuhvatala cijelu današnju BiH, gotovo cijelu Hrvatsku, samo bez Istre i dijela otoka, i Srbiju, dio Srijema, dogodio se u ljeti 1941. godine. Dakle, Jadovno se počelo događati već krajem aprila. Punom snagom je radilo u 6. mjesecu. Ovi zločini u Prebilovcima desili su se na Vidovdan i na Ilindan. Tada još nije bio podignut ustanak, partizanski ustanak. Tada su još postojali u to vrijeme ustanici koji nisu bili podijeljeni na ove pripadnike kraljeve vojske i partizane. Dakle, to je tad bilo teško spriječiti. Što se tiče Jasenovca, tu je mnogo kontroverzi vezano, još uvijek, nažalost, vezano za Jasenovac. Naša historiografija se nije čak jasno odredila prema tom pitanju koje se često postavlja zašto Jasenovac nije bio oslobođen. Tako da mislim da je to pitanje za struku i možda za cijelu jednu posebnu emisiju. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Molim vas da vam kažem u vezi ovog. Ja sam rođena u selu Draksinću. Tamo je u crkvi kao dijete, to pamti. Pohlato je za jedan dan 350 žena, djeci i ljudi. A čitavo djetinjstvo sam sprovela pod kozarskim selima. Roditelji su sve otjerani u Jasenovac, sve pobjeno. I gledala sam ljude grkljane kad ustaše idu iz Jasenovca, mi bježimo u Kozaru.
Kad se vratim u ta sela koje je ostao, nima ko pobjeći. Grkljeni su iščupani, oči izvaljene, poklani. Kao dijete sam to gledala. Niko nikad ne spominje taj naš crni Draksenč. A za Gradinu znate svi. I tamo je sve moje poginulo. Ja sam ostala od 3 familije moje. 2 strica, sve familije. Moj otac, sestra, majka, brat. Sve je poginulo tamo. I vi sad, kad sam bila mlada, nisam ja toliko to mislila. Sad kad sam stara, da mrijem, sad mira nemam noći ni danju. I ove vaše emisije što gledam, svaka vam čast. Da se neko sjeti bar na 1000. dio. Da se priča o tome zlu. Hvala. Hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan želim. Izvolite u programu. Želim da se zahvalim prvo doktoru Bastašiću. Mislim, nemam riječi uopšte. Ja imam skoro 90 godina, a moji 6 je iz kuće moj otac i moj stričevi doktor zna. On je bio kod mene ovdje. Oni su svi u Jadovnoj, a ja sam od rata nepokretna. Stanujem privatno, plaćam kiriju, a bila sam oficir u onome svjetskom ratu drugom. Ali ne znam kako možete. Ja znam kad je divizija 6. Lička osnovana, samo jedan Hrvat je bio. Stanko Parmač, koji je bio slugan u Srbiji, pa ga uškolovali i došao je u diviziju. I ne možete, mi nismo imali kud da bježimo. Mi nemamo kud, mi smo samo Srbi u Lici, tamo ja sam u Lici rođena. I mi smo bježali tamo gdje se digao ustanak protiv tije zlikovaca da bar nekoga osvetim, a nisam uspjela to. Pa se zahvaljujem doktoru Bastašiću i tome isto kolegi. On toliko ima obaveza i svoga posla i treba i onda radi, a on se toliko brine i bori i svaka mu čast i hvala mu, jer ja ne možem, ja nisam nikad mogla otići u Jadovno, a za vreme rata nismo ni išli na tu stranu, jer nismo mi komandovali. Onaj ko je komandovao, ja nisam ni znala dok se završio rat šta je to komunizam. Ko je komunista, nemam pojma. Bila sam djevojčica od 17 godina kad sam bila u ratu, kad sam ranjena prvi put. Ali ovi u Krajini isto dobro ne rade. Oni su kamionima dovozili iz Crne kuće iz Krajine ljude i gonili u Jadovno. Prolazili su pored moje kuće gdje sam ja rođena. I pitam jednog malog ustašu, jednoga koji je išao s mojom braćom u školu. Rekao, ko su ti ljudi? Kaže, to su iz Bosanske Krajine, kaže, iz Crne kuće, iz Ljevča polja. Tako je to bilo. I sad ne možem, nisam ja kriva, ja nisam ništa uzela od društva, jer ja stanujem privatno i živim ovdje, plaćam od penzije svoje, sve to i ne znam ni koliko lijeko. Ali nije mi to, samo mi je jako teško, a Prebilovce i Čapeljnu to sam obišla jer je moj muž pokojni želio da to sve vidi, to sam vidjela. Hvala vam najljepša. Molim lijepo. Hvala najljepša. Halo, dobar dan, još jedan poziv ćemo primiti. Dobar dan, Milan Bilbija, Prijedora Miška glava. Ja bi imao da pričam 3 dana o tome svemu što sam čuo od mojih roditelja, bake i šta ja znam. Da vam rečem samo sljedeće. Zašto mi ne bi napravili jedan pravi taki film zločin Kozara i ovdje što se desilo iz susjedne Hrvatske od Novog Grada, bivšeg Bosanskog Novog do Svodne Gore, Poklano je sve. Moja pokojna majka mi je pričala da je gledala s druge strane Sane. Mi bi trebali napraviti jedan taj pravi film, naći glumce koji će to stvarno odraditi u filmu, da vidi svijet i narod šta su Ustaše radili. Mi kad gledamo ove filmove ovdje i kad se čuje o tim strašnim zločinama, jamama, mi nemamo nijednog takvog filma. Kozara je super, ali ne kaže to klanje. Ona kaže nešto, ali ne kaže uopšte klanje i taj zločin koji su Ustaše napravili. Moj djeda Santrač Gaje je spaljen u Jasenovcu. Moj djed Stojan Bilbija je ubijen u Karanu, ni zašto ne znam u Karanu jer ima kako obilježje. Mi sada potomci stvarno želili bi da pomogne se i da idemo naprijed, da se podignu i tamo spomenici koji su
pobijeni ljudi, partizani su pobili, ko je nešto samo rekao protiv partizana onaj put, ko je bio za kralja, ubijani i tako dalje. Hvala lijepo. Hvala i vama, hvala i vama. Evo, gospodine Pastašić, imali smo pozive, dakle, jedna Ličanka, pa gospođa iz Potkozarja, gospodin. Gospođa druga koja je pozvala, to je jedna Ličanka, junak, žena, prvoborac iz Ranjavana, čiji su najbliži rođaci pobijeni na Jadovnu. Imali smo prilike intervjuisati, zabilježili smo taj intervju i njeno svjedočenje će ostati za buduće generacije. Ova prva gospođa koja je pomenula Draksinić, mnogo je takvih mjesta. Upravo pre par dana je bila godišnjica stradanja, ne stradanja, nego masakra u crkvi u Draksiniću, gdje su, pored crkve možete naći, to je jedinstvena spomen ploča na kojoj piše da su tu sahranjeni mozgovi žena i djece čije su glave razbijene u toj crkvi. Vjerujte mi da stradanje u Draksiniću nema u onim rubrikama dogodilo se na današnji dan. Vijest taj dan da je godišnjica zločina u Draksiniću je udruženje Jadovno poslalo Srni. Srna objavila kao agencijsku vijest, objavila vaša televizija, niko drugi. Niko drugi. Ovo što govori treći gospodin vezano za film, znate stvar prioriteta. U što ćete ulagati i šta ćete financirati. Dakle, male nevladine organizacije to sigurno ne mogu, ali država može. Veliki je pomak napravljen s tim što je nedavno završen prvi film vezan za stradanje srpskog naroda, vezano za stradanje roditelja sa 3 i više djece. Vaša kuća, u produkciji vaše kuće, izvanredni režiser Denis Bojić, to je naš prvi film. Ako gledamo i Drugi svjetski rat i protekli obrambeno otadžbinski rat. Daj Bože da uspijemo u realizaciji jednog budućeg projekta sa vašom kućom vezano za stradanje na području iz vremena NDH. Pa nadamo se. Evo, gospodine Adamović, možda samo bukvalno nam je ostao minut do kraja emisije. Nekakva vaša poruka? Dakle, moramo da pamtimo. I šta reći nakon svih ovih ispovijesti koje smo čuli? Da, mnogo je zaista mjesta i zločina koji nismo stigli da pomenemo. Šta reći? Jedinu stvar koju možemo reći jeste pamtiti. Zaista na svaki način nastojati da prenesemo kontinuitet, jako važan kontinuitet sjećanja, kojim ćemo to sjećanje prenijeti na naredne generacije i ono na što bih posebno stavio naglasak, dakle, suštinsko pamćenje, centralno pamćenje jeste liturgijsko crkveno pamćenje. Samo takvim odnosom, jednom zajednicom u kojoj smo mi prisutni, kada zajedno kažemo Gospode pomiluj ili vječna je pamjet, mi zasigurno dobijemo i snagu jedne zajednice, jednog vječnog izvora koje nam omogućava da opstajemo i živimo i dalje ovdje na ovim prostorima. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i došli u našu današnju emisiju. Sigurno da će biti prilika da još razgovarimo, da će se naša saradnja nastaviti i biti sigurno još bolja. Hvala još jednom. Hvala vama i Bogu. Hvala. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Gledajte Radio televiziju i slušajte naše programe radija i televizije Republike Srpske. Sutra od 15 časova na mom mjestu biće koleginica Tatjana Mizdrak i ona će da ugosti predstavnike Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Naime, ova institucija kulture proslavlja 60 godina postojanja i rada. Do gledanja. Gledajte na prvom.